بله تماشاوانی هجا روش باش ام د برنامه کردی هند بم دا دیسا بهبرنا ون بخیراتن لپیش بری ما دیسا خوندکاری منا وجی بخیرات نو خیر موسی چاوانم باش ام باش موسی چاوی ازی باشم پیشتی ام باشن ام کارن دست درسا خو بکن درسا بوری دا ام دیسا لسر چه سکنی بون لسر چبونا پیوان سکنی بون ما ام بیجن مجارا خو تمام نکر بو اما ایرو دیسا لسر چبونا پیوان بسکنن لبریا ام دست پی بکن ام خوازن اج درسا بوری ام بیجن چند کورتاسیا جوره بیجن ام کورتاسیا وی بین نبیرا و ما گوت بو چه ما گوت بو چبونا پیوان چبونا پیوان مجارا مبو ما گوت بو پیوان ما چاوا چه دبن ما گوت بو جی دنگ دیرک کن آنجی دریش جی دنگ دیرکی و جی بدنگ چه دبن دنگ دیرک دنگ دیرک کن آنجی دریش بله وقت ما چه میناک دابون ام کارن بیجن ما گلک میناک دابون لی مثلا ما گو چه ما گو سار سار سه دنگ تیدنا سه بیدنگه آ دنگ دیره که دریجه و ره پیسا بیدنگه پیش را ما گو یک بیدنگ و یک دنگ دیر یک بیدنگ و یک دنگ دیر بله وقت چه وقت ما گو ما آنجی ام بیجن دی ما گو ری ما بیدنگه و آ یا ده ام کارم بیجن ما بیدنگه و آجی دنگ دیر بو دوباره ما گو چه ما گو یکی دنگ دیر و یک آنجی زیده تر بیدنگان یک دنگ دیر و یک آنجی زیده تر و یک آنجی زیده تر دنگ دیر وقت چه ما گوت بو ما گوت بو آش ام بیجن یک دنگ دیر و یک بیدنگ و ما گو چه ما گو اور یک دنگ دیر ايش و دو بیدنگ وقت ایش یک دنگ دیر یک بیدنگ و دوباره ما گوش دنگ دیرک و هر دو عالیه و بیدنگک یک دنگ دیر و لهر دو عالیه بیدنگک بله ما گوت بو چه ما گوت بو چار آنجی جار نوی ام کارم بیجن درسا بوریده ام سروی سکنی بون ام گهانه قایده پینجا ام کارم بیجن ان بیجن چه پیشی دو بیدنگ پیشی دو بیدنگ دو بیدنگ و یک دنگ دیر دنگ دیر بله کرم کن هنکارن میناکی که بدن کرم کن جهات دري دری اره بله مگو میناک وقت چه مگو دری بله ام اف چیه دری چیه لدر رد بیجن ستری بلکی نویا لی ام بیجن گلک درا دی بیجن دری و ام بیجن وک ام بیجن جورکی گیا آنجی دارای نویا وستری دریک بسری وینا بله كلامك حسن سبي
سپی مامۆستا سپی gelek معنی خۆش هەر نه ئوستا بله سپی ام کارن بدو شکل بیجن امیش بنویسن سپی دیس عمل ویدر چی نویسن امی پیوی معنی و ناین زانی امی بنویسن سپی مگو چیه سپی مگو بیاز نه معنی که چیه معنی بیازه و آنجی دبیجن ترکی بیت Bit. بیت بله دريجي لهريم ناد بيجن چه بيجن بورتلان نويا ميجي بنويسن بورتلان بله başka minaka kedi keremke Sto. sto hem karın veci bنويسن sto anji stu نويا يعني ستو جي دبيجن معناها فيتشيا كلام كا Boyun. بويون anlamında. تركي دبيجن نويا ستو انجي ستو بيجن بويون بله مامۆستا ستوخار هەیە ئەو چییە ستو خوار ام كارن بيجن معناها بلكي مجازي نويا يعني جبركو مرفكي كيف مجر نوي ام بيجن ستو خوارون بيجن نويا ستو خوار يعني جبل كي معناه كمجازي كو ام بيجن يكو دل شكستي يكو ام بيجن فقير وام بيجن في الدنيا ده قالك هيفي نمابن نوي ام بيجن فلان كس يعني بيكس. فارما بيكس ما نوي بێکەس بله ود بي ام بيجن نفراد جي خلق بيجن تستو خار مني بدايه دكن بله فرسك جوي هي ام كارم بيجن جوي شكلي زياده بيف تنن نوي يعني كي من بلكي نهداكن بلكي ده باز دهك ام بورين ام گهانا یا ششا ام بیجن چه دنگ دیرک و لپیش و پاشه وی لپیش و پاش چه دو آن زیده تر دو آنجی زیدتر بیدنگ بله yani em karin bêjin di Kurdî de ev taybetiye ke di gelek zimana de belkî ev şikil tunene di vî şeklî de peyv tunene weke ku em bêjin çar pênc bêdeng hene deng dêreke tenê heye wek çi ez ê pêşî mînakî ji we re bêjim me got çi me got stawr بله ستور کی زنی معنی اوی Kerem ki Türkiye hamile olmayan. olmayan. Yani. Beli. Mesela Türkiye dibecin çet ve Fransız hamileye, anji ne hamileye ne o ya? Kurdi her du kardeşi nave ve bejin cüda cüda diye götün. Beli. مامۆستا ji bo heywana dibêjin ne Çetre ju hayvanat bejin beli. Beli. Emnak beji bejin çetre. Mago çe mago stavur. Yani hamile olmayan. بله ستور يعني دليل الزمان نوك هبدونا وقت تركيا حامله بتنه هيا ام بيجن بيفال ديجي تنه نويا اما كردي ده هر ديجي جبوي وا بيفك تايبت هاتيه نويساندن بله بيفك دي لازم بنويس كرمك سترك ستيرك بله ستيرك ستيرك جي چاوايا سي و ت دب بيدنگ نويا و ر و ك الإيطاليا ويجديسا دب بيدنگن دني فيدا يكا دنگ ديركا دريج الفي دريجي ديسا بوي شكلي چار بيدنگ و يكا دنگ دير مامۆستا ستران 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 ام ستران جي بنويسن مامۆستا ستران دەنگبێش فەرقەوەی چییە؟ بله ستران و دنگبێش فەرقاوێ چییە؟ ئەم پێشی سترانە بنویسن وێ درێ چێ دەبێ؟ ستران
بتركي ام بيجن شرق ان تركو Türkü. لبلي ام يعني جسدي ست tam ve معنى نادي لدي Türkiye'de ام كارم بيجن şarkı belki Türkiye'de stran çiye ave ku ام بيجن deng beş dibejin naveva strana ye strane dibeje ام بيجن ويره deng beş yani zane bibeje zane beje zane beje ام كارم بيجن جديلاوي yani gotunawi başa bejin zamanı wî dikare bibêje zamanı xweş e zamanı wî li hev hatiye an jî dengê wî xweş e an bêjine ware dengbêj û ev nakê çi dikin strana dibêjin û stran çi ye ya ku dengbêj dibêjin an jî maneyeke dî dibêjin kilam ne we yani dibêje kekê min katkarî kilamekî ji me re bêje ne we an jî stranekî ji me re bêje ne we yani berê em bêjin zû de em karin bêjin deng bêje Kurda kultura Kurda em bêjin dîroka Kurda bi wa strana bi xêra deng bêje hatiye heta îro belê yani stran tê gotin û deng bêj yê dibêje ne we belê stran me got Tamam keremke ustacığım. Brusk. brûsk em brûsk jî binivîsin brûsk brûsk manayê çi ye Cihat Türkiye'de bejin şimşek. şimşek belê em karin bêjin brûsk Türkî şimşek yani jî yıldırım ne we em bêjin brûsk an jî em bêjin çi berq jî dibêjin belkî ji erebî hatiye berq lê em kurmancî jî bikartînin ne we mesela em bêjin berqêl filan derê de yani Türkî şimşek çarptı ne we berq an jî brûsk belê peyveke dî ez ê yekî ji we re bêjim bêjin çi şikeft çi ye حریکۆل کەم مامۆستا شکەوت حریکۆل herî kolk em karin bêjin em Tirkî dibêjin çi Hesen مەغارە mağara herî kolk bil herêmle dibêjin Kurd Tirkiyen dibêjin çi şikeft em Tirkî dibêjin mağara Tirkiye ve mağara Kurdî bêjin şikeft belê Cihat Stri dibe mi? strî em karin bêjin strî belê strî çawa çêbûye sê bêdeng hatine serî û talya wê jî yeke deng dêreke dirêj hatiye gotin em karin bêjin ev Kurdî de çi ye taybetiyeke ne we yani gelek peyvê Kurdî bi vî şeklî di peyvê bêdeng an jî sê peyvê bêdeng hatine pêşiya peyvê wek ev Kurdî de taybetiyeke di Tirkî de ev taybetî nîne ne we mesela Tirkî de di bêdeng di serê peyvê de nayêne cem hev heta weke dibêjin çi dibêjin mesela trên ji ber ku T û R hatiye pêş dibêje ev neb Tirkiye ne we an jî grup dibe hatiye neb Tirkiye divê di Tirkî de bêdengeke tenê pêş be ne we ama Kurdî de ne dido sê jî karin werine pêşiya peyvê belê em biborin ji vê çekî min dixwazin heye ji van bipirsin مامۆستا کارم tiştekî bibêjim keremke Sencan yani tiştek ku balkêşa ku min dikişîne dijî heye kelim peyvê bi Kurdî pirêkinin ji bo çi yani acaba ji bo devkê bû wê bi rastî yani peyvê Kurdî hemî nekinin yani min nikarin bêjin hemî belê em karin bêjin gelek peyvê kin jî hene ji ber çi ji ber ku belkî me dîsa gotibû ji tîpekî an ji di tîpe mane derketiye kelîme peyv çêbûye ev dewlemendiyeke zimane û ya di dua jî em karin bêjin ziman ber bi em bêjin kurtasiyê ve çê ber bi rihetiyê ber em bêjin pratîkê ve diçe ji ber ku yani çawa insan karibê xwe em bêjin îfade bike bû şeklî em kêm dikin em Kurd dikin carna jî heta em karin bêjin li herêmê bi aglebe ku devkî zêde pêş de çûbê çêtir ziman kin dibe wek ku ez ê mînakekê ji we re bidim ku ez dibêjim ez ji te hez dikim yani rastiya vê mesela eva lê belê wextê ku em di
مثلا بيجن بدفكي ام دشتغل ام بيجن اتحزدكم نيفي جن تشاودكن ام جيدكن يعني جيل درنا الهريم بيجن حشتتكم بس هريم زيري نابجي از جتا حزدكم يعني جي از حز جتدكم نابجن بيجي چه بحشتتكم يعني تشاودكم في شكل بيجن حش تدكم بله يعني اف پیوادرش چاوا کرنا اف خاصی کن کرنا ها چقدر به زمان ام کارم بیجن بر پراتیکه و بر برحتیه و چه بلکیش بر وی يعني پیو کردی کن هنا اما ام کارم بیجن نکو كنت هنا پیو درجی بکردی ده گلک سپاسی ماموستا بله ام بورینج بدری ام هاتنا یا هفته بله اف چیه ان بیجن خ و خ و دبلیو انجام کردن بیشین و ت سر پیوی ت سر پیوی بله افجی جداتیه زمان کردیه جداتیه که زمان کردیه خ و انجی واو انجام کردن بیشین دبلیو دسر پیوی ده سر کلمه ده تينا جم هفدو وخندنا كويجي تايبت هيا مثلا وقت چه وقت ام پیشی دبیجن ورا 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 چه كلمه که پیوه که بکردیه اشتغالیه که بکردیه ام بیجن ورا و چاواته گوتن لیوه امرو لب ناکبن نویا مثلا بیجن وکا وکا ما غلط نویسی بیجن چه وکا تبه وکا لیوه مرو لفظ کبی نویا یا جن بجن والا والا نویا لفظ کبی لیکوتو وید بیجه یعنی دبلیو ت بیجه لیو لف ناکبی بجن چه بجن وار وار لیو ناگهد مگو چه مگو ورا و تام تخوندن لیبله کو خ و هات سری پیوی ام چاوا دکن ام چکی و گروور دکن ام تام ام ناخوين ام تشكي بالنيف جو ام دخوين نويا حسن استاذ وصلنا بلي امي ميناك كي بدن بيشي ان بيجن چه خ و اي هات جم ماغو چه خوا ام چاوا دكن ام نابجن خوا نويا ام وي تام نادرخن نابجن خوا لبلي ام وي ناقر بينن امون داجيناكن ام چاوا دكن ام گروور دخوين بيجن خوا وقتی کو اب و نبانا می گوتوانه چه می گوتوانه خ نويا لبلي ام نابجن خ ان بيجن چه ان بيجن خوا يعني ام دبليو جي دخوينن لبلي چاوا چکی گروور دکن خوا اف ناکیجی د کردی ده تایبتیه که گلکی مهمه گلکی بقدره يعني جبر في مثلا وقت كو انسانك اشتغلي انجام بيجن بيبي تزاني كو او كردي زاني ان نزاني نوي يعني تكاري بيجي بافزلام كردي جنو فيرد بي جنو هند بي انجي زو ده زاني في اف زماني ويا بل ما قلت ما قو خوا خوا تشيا معناوي تركي كلمه كندم كندي نوي يعني ام كارم بيجن بيشي خوا كندي إذا الجور شخص هذا تيجو هارته نوعي مثلا بيجن أز بخوا أحمد بخوا فلان كس مثلا أو وهفالي خوا نوعي أم قالك شكلها في بكار تينن بيشتي خويرة وندخازن ميناكي بدن كلام كحسن خشك بلي أم كارم بنفيسن خشك بلي خ و واو هات بواره هفديس نه وقتی که واو نبانه میگوتن چه میگوتن خشک نه خشک لیبله جبر کو دبلیو دور ده ان بيجن چه ان بيجن خشک چه کی زمان ده خود گروور دکن بيجن خشک بله ماموستا کام چه دیجی ببیج کرم که بیج احسن دما کو خ و کورم با هف مینا اوی ور خواندنه وسه نوك اويجي تام لبلي نزيكي اويه نزيكا اويه بلي يعني معنا دبليو ذات دو يعني انجليزي ديفيجن وكبل دو اويات يا خوندن لجروفر دو بشكي بلي
كلمة قلتم خواندەوار خوندوان أجي خوندوان أجي خوندوان أم بيش كارن كيف كاراني نعم مثلا خوندوان يعني خوندكار بيجن نوعا خوندوار جد بيجن خونده أجي خوندوان خونده چیه خوندوان چیه بلکه چی فرقا و هیجا کلمه Xwende okuyan okuma. خونده ام كان بيجني خوندي يعني بلينها خونديه بويا عالم Xwende. يعني بتركيد بيجن اقور يازار كنت بخوندفان بلكي يكو هي دخوينه هي دوام دكي هي السر علم سيقول بتشتر تي معناها طلبه نويا خوندفان بلي بي بكدي Xwarzî. خوارزي امل فيدري بنويسن مناك اخوان ما بو تشه ما بو خوارزي چه معناها به كلمه Zarokê xwişka mir. زاروكي خوشكا مروف نويا أري. ام تركيد بيجن چه يان. لبلي ين تم معناه نادر خي نويا خوارزي زاروكي Alîk yani. خوشكا من يعني خوها من ji bo keçika jî dibêjin usta تشاو ji bo keçika بلي يعني كو كتشا ام بيجن خوشكا تبي ام بيجن خوها تبي كرجي بي قيجي بي كتشك جيبي ام بيجن ويرچه ام بيجن خوارزي Xwarzî. ختيكو كتشك بيتي بخوارزيا من كورك خوارزيا. بيتي بخوارزي من نويا بلي Xwarzî. انجي برازيا من برازيه من نوي كوري براي تبن زاروكي براي تبن برازي ي خوشكا تبن بيجن خوارزي Xwarzî. بله بيفا كدي هيا خوازم مينا كدي بدن كلامك خوين خوين ام بيجي بنويسن خوين افتشي معناوي كلامك كان قان بتركيد بيجن قان بله ميزنا چاوا گوت قلت اف واو نبانه می گفتن چه می گفتن خين نويا ام چاوات بيجن ام بيجن خوين خوين بله هوالو د كردي دا بيف بفي شكلي چه دبن ام كارم بيجن ايدي بقلك شكلي دي چه دبن ام كارم بيجن افناكي بشكي جوا شكلي دي جدانا بشكي الجورا طيبتيا كردينا mamosta kan şek dici bibêjin كلام بلا نزحمد mamosta di kurmancî de her peyvekê îlam cinsiyeta xwe heye بله بلكي جبر چاوا بيجم ام كارن ها السر بسن قالكي دريج ببي د كردي دا يعني هر بيفكي جنسيتك وي هي يعني هر بيف ان نيره انجي ميا لبلي ام ها ام سر مسألة بسن قالكي دريج بي البقي درسا ما خلاص بو زنقلي ملي خص ام يرو الفيدري درسا خو خلاص بك حتى درسك ما هدو بين ان شاء الله ان شاء الله بله تماشاوان هجا ایروژی ام گهانا داویا برنامه خوا د برنامه کردیا هین دبم دا ام دی صاحب دو بینن بخاطر و